Tongo yamuhaye itongo rito acharababa. Unakuta kuna mtu ambaye babaki kwa kugawa parcela alimpatia kadogo kaumia. Arundi nawe agumavuga ati papa yaranse gupfa tugabura itongo. Mwingine anasema baba amekataa kufa tugawe parcela. Ariko guma hafi yo muvyeyi wawe. Lakini kuwa karibu na huyo mzazi wako. Yaba wimwemo. Ikiwa kiroho. Yaba umubiri. Ikiwa wa mwili. Nubwo ataco yo kumarira. Hata kama hana faida kwako. Nubwo atoguha vyinshi. Hata kama hata kupatia mengi ambayo unahitaji. Nubwo batagira icaguha. Hata kama hana kitu cha kukupa. Ariko Imana izogira ikigukoreye. Lakini Mungu atakutendea kitu. Reka nkubwire. Acha nikwambie. Aya makuru kuri 37 mugusomye muraza gusomera muhira nimubisomere ngaha. 37 mukisoma mukishuka mtasomea nyumbani. Mucamubona ingene Imana yaciha inzozi Yosefu. Mutaona gisi Mungu alimpatia njozi ama ndoto Yusufu. Yarafise bakuru we benshi cyane. Alikuwa na wakaka zake wakubwa wengi. Ariko nta numwe Imana yahaye inzozi. Lakini hakuna hata mmoja Mungu amempatia njozi. Aza kurota abona. Akaenda kuota naona. Imiganda. Anaona vifungo vifurushi. Byose bimunamiye. Vyote vinamuinamia. Abibwiye bene wao baragira ishari. Alipoambia ndugu zake wakanungunika wakakuwa na wivu. Undi musarota izuba n'ukwezi n'inyenyeri. Ingine siku akaona njozi ya jua na mwezi na nyota. Bimunamira. Vinamuinamia. N'inyenyeri 11. Na nyota 11. Bene wao baragumuka. Wandugu zake wakakasirika. Nasi aragumuka ati na babake akasirika natwe tuzokubita inkoro hasi. Ina maana sisi tutakuinamia. None ko ndi umwana ari hafi y'abavyeyi. Mbona ni mimi mtoto wa karibu na wazazi? Wewe uyigumire hafi y'abavyeyi. Wewe kuwa karibu na wazazi. Wewe guma hafi y'Imana. Wewe kuwa karibu na Mungu. Guma hafi y'umuvyeyi w'imwemo. Kuwa karibu na mzazi wa kiroho. Imana izogukorera. Kuna yale Mungu atakutendea. Hari migabane ibiri. Kuna maradufu. Imana iteguye kukugirira. Mungu ameandaa kukutendea. Bivanye n'ingene uzobubaye hafi. Kutokea na gisi utakuwa uko karibu y'abavyeyi bawe. Ya wazazi wako. Ni sinyale ndakugiriye. Hiyo ni sinyale nakwambia. Abandi bose bateye akagera abavyeyi. Wakati wengine wote wanakimbia wazazi. Wewe ntuzobaveko. Wewe usiwaache. Nivyo bashobora ko batakuriye ishuri. Ni kweli labda kulipia masomo. Nivyo ashobora ko batagukora ivyo washaka kwa gukorera. Labda kutendea mzazi yale ambao alikuwa anataka kutendea. Kubera ari umuvyeyi wawe. Lakini kwa sababu yeye ni mzazi wako. Yaba w'imwemu. Ikiwa kiroho. Yaba umubiri. Ikiwa wa mwili. Mube hafi. Wa karibu naye. Utamufise. Kama una naye. Pole sana. Pole. Ariko kumufise nubwo yoba ari umwe. Lakini kwa ule ambaye ana mzazi hata kama ni mmoja. Yaba umubiri. Ama wa mwili. Yaba w'imwemu. Ama wa kiroho. Mube hafi. Kuwa karibu naye. Birimo umugisha. Kuna baraka. Uwo mwicaranye ntiyavyumvise. Huyo ambaye umeketi pamoja kusikia. Mwambie. Yosefu ivyo yakoze. Yusufu yale ambayo ametenda. Si se yamuhaye inzozi. Si babake amempa ndoto. Ni Imana yacitanga inzozi. Ni Mungu ameshusha ndoto. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ivyo Yosefu yakorera se. Yale Yusufu alitendea babake. Akaba hafi ya se. Anakuwa karibu na babake. Si se yamuhaye amasezerano. Si babake amempa ahadi ama agano. Na nubwo ari nyana yamuhaye amasezerano. Si mamake amempa agano ama ahadi. Si papa wazoguha itongo. Si babako atakupa parcela. Arashano kuri kwima. Anaweza hata kukuima. Akagukura mu bandi bana. Anakutoa ndani ya umati wa watoto wengine. Mamako anakukataa. Akagukura mu bandi bana. Anakutoa mwingine watoto. Akuzokwa mumukunda. Lakini uzidi kumpenda. Umugirire neza. Tendee mema. Mube hafi. Kuwa karibu naye. Umupastori wawe. Mchungaji wako. Ashobora kuba atameze nk'ukugomba. Labda haiko kama gisi wewe unapenda. Kumurushaga kwa mambara makaruvati na makoti misi. Labda unataka vae masuti na makaruvati kila siku. Changale kuri bishatsi bigere nkungaha. Ama achilie nywele zifikie huku. Chanya zaragira gute. Ama wanafanyaje? Ariko mukunde tu. Lakini mpende hivyo hivyo. Ukomeze kose. Gisi alivyo mpende. Imani zobiguhezagirira. Mungu atakubariki. Mube hafi. Kuwa karibu naye. Mube hafi. Kuwa karibu naye. Birimo umugisha. Kuna baraka. Kandi Imani zokugirira neza. Na Mungu atakutendea mema. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Erega bivanye nivyo. Kutokana na hayo. Yusufu. Imana yacimuha. Mungu alimpa. Ubukuru bw'umwana mukuru Reubeni. Alimupatia kuwa mkubwa katika wandugu zake kama Reuben. Ubukuru bwa Reubeni Imana yabwatse Reubeni ko yari yakoze ikosa ndaza kurivuga gatonya mugabo sinza kujinjiramwo. Ukubwa wa Reubeni Mungu aliupatia Yusufu kwa sababu Reubeni alikuwa ametenda kosa. Haleluya. Amen.
Reyubeni niwe mfura, Reuben mtoto wa ni kwanza, nawe samuragwa. na yeye anapaswa kuwa mlisi, Ariko amaze gukora ikosa, lakini alipotenda dhambi, ubukuru bwa Reyubeni ukuu wa Reubeni waciye uhabwa Yosefu. ulipewa Yusufu. Abana batari imfura bari ngaha bashira ukuboko hejuru. Wale watoto si wa kwanza waweke mkono juu. Ugiye kuba imfura mu izina rya Yesu. Unakwenda kuwa mtoto wa kwanza kwa jina la Yesu. Imfura ziri ngaha poleni. Watoto wa kwanza nitubakuye ku bufura bwanyu. Atuwaondolee ukubwa wenu. Ariko ukiye tukagira ikosa, lakini ukimkosea Mungu, uwo Yosefu ari hafi yawe niwe agiye gutwara huyo ubukuru bwawe. Yusufu ndiye anakwenda kubeba ulisi wako. Ariko ugize ikosa imbere y'abavyeyi, lakini ukitenda kosa mbele ya wazazi, ukagira ikosa imbere y'Imana, unafanya kosa mbele ya Mungu, ubukuru bwawe urabwakwa, ulisi wako unabnyangana, bugahabwa uwundi muntu, unapewa mwingine. Reka dusome igitabo ca mbere c'ingoma. Tusome Mambo ya Nyakati wa kwanza, igice ca 5 ku murongo wa mbere. 5:1. Turasoma mu izina rya Yesu. Amen. Igitabo ca mbere c'ingoma mahabonye 5 ku murongo wa mbere. Aba nibo bakomotse kuri Reyubeni imfura ya Isirayeli, ariko naho yari imfura ubukuru bwiwe arabwakwa, kuko yuriye uburiri bwa se akabuhumanya. Ubwo bukuru buhabwa bene Yosefu umwana wa Isirayeli nyene. Yamara Yosefu ntiyatangurirwa ko nk'uko imfura iyo badonda amazina yabo Imana ihabwa icubahiro. Amen. Ubukuru bwa Reyubeni, urisi wa Reubeni n'ubusamuragwa bwiwe na urisi wake, ukubwa wa Reubeni pamoja na urisi wake nivyahawe Reyubeni, havikupewa Reubeni kubera yuri igitanda cha se, kwa sababu amepanda kwenye kitanda cha babake. Iyi nkuru tuzokwiga ukwayo. Hii nyingine habari tutajifundisha baadaye. Vyahawe nde, lakini vimepewa nani? Vyahawe Yosefu. Vilipewa Yusufu. Mbega Yosefu kubera iki? Kwa nini Yusufu? Kubera yabaye umwana yabaye hafi ya se, kwa sababu ni mtoto alikuwa karibu na Israeli babake. Alipokuwa karibu na babake, akamubwira n'amakosa ya bene wabo, anamwambia na makosa ya ndugu zake. Imana birayiryohera, Mungu vikampendezesha, ikiramuha zijya nzozi, akampa zile ndoto. Iki kuba samuragwa canke ubukuru bwa Reubeni, ndipo akampatia na urisi wa Reubeni. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hari abantu ubusamuragwa bwabo, kuna watu urisi wao, ubukuru bwabo, ukuu wao, amasezerano yabo, ahadi zao bariko barayakwa, wako wananyangana. Ahabwa ba Yosefu, inapewa kina Yusufu. Babaye hafi y'abavyeyi, wale walikuwa karibu na wazazi, babaye hafi y'abavyeyi b'imwemu, walikuwa karibu ya wazazi wa kiroho, babaye hafi y'abavyeyi b'umubiri, walikuwa karibu na wazazi wa kiroho, babaye hafi y'umuvyeyi Imana, walikuwa karibu ya mzazi Mungu. Ntusamare, usisubaye. Hii ni message yawe, hii ni SMS yako. Hari ibintu Imana igiye gukora ku buzima bwawe, kuna vitu Mungu anakwenda kutenda maishani mwako. Hari migabane ibiri igiye kuba mu buzima bwawe, kuna maradufu unakwenda kupata maishani mwako, bibanye n'ingero uzobubaye hafi y'abavyeyi kutokana na jinsi utakuwa karibu ya wazazi wako. Haleluya. Amen. Yusufu yavuye abamo imiryango ibiri, alitokemo ndani familia mbili ama kizazi mbili, mu gihe abandi bose, wakati wengine wote wari umuryango umwe, ilikuwa ni familia moja moja. Reubeni wari umuryango umwe, Reubeni ilikuwa ni familia moja, Simeoni umuryango umwe, Simeoni familia moja, Yuda umuryango umwe, Yuda familia moja, abandi bose umuryango umwe, wengine wote familia moja moja. Imana ikifata Lewi, Mungu akamkamata Lewi, iramukuramwo, akamuondoa, mugira umuherezi, akamfanya kuwa kuhani muri rya miryango yose, katika zile familia zote. Bitaboneka ko hasigaye imiryango 11, ikaonekana kwamba panabaki familia 11, kandi igiharo c'Imana ari 12 murakizi, na hesabu ya Mungu ni 12 mnaijua. Ikifata umuryango wa Yosefu, akakamata familia ya Yusufu, ikuramo babiri, akaondoa wawili. Reka tuasome mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusome Yoshua 14 kuri 4. Joshua 14:4. Yoshua 14:4. Joshua 14:4. Yoshua 14:4. Joshua 14:4. Kuko bene Yosefu babayemo imiryango ibiri, uwa Manase n'uwa Efurayimu, nta mugabane Abalewi bahawe atari bisagara byo kubamwo n'amaragiro ari nyuma yavyo yo kuragiramwo inka zabo n'ibitungwa byabo. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Yusufu kubera yabaye umwana mwiza imbere y'abavyeyi, kwa sababu alikuwa mtoto mzuri mbele ya wazazi, Imana yacimugirira neza. Mungu alimtendea mema.
mu muryango yiwe katika familia yake acavamo imiryango ibiri. pakatokemo ndani familia mbili. Haleluya. Amen. Reka nababwire, Acha- hari ivyo Imana izokora ku buzima bwawe, kuna yale Mungu atatenda kwa maisha ariko yako, kandi hari n'ivyo Imana izokora ku miryango y'abazo gukomoka. lakini kuna yale Mungu atatenda kwa ile familia ambayo Iyi itatoka migabane kwako. ibiri tuvuga Ai maradufu tunasema si yose uzobonesha amaso yawe, sio tutaona kwa macho kuko yako, hari n'ibindi Aburahamu atabonye n'amaso, maana kuna vingine Ibrahimu ama Yakobo akuona kwa hari n'ivyo macho, Yosefu atabonye n'amaso kuna yiwe, vingine Yusufu akuona kwa macho hari ivyo yake, Imana igiye gukora ku buzima kuna bwawe, yale Mungu anakwenda kutenda kwa maisha hari n'ivyo yako, izokora ku buzima bw'abana na bawe, kuna yale Mungu anakwenda kutenda kwa maisha ya watoto niwaba wako, hafi y'abavyeyi bawe ukikuwa karibu ya wazazi wako b'umubiri, wa kimwili, b'imwemu wa kiroho, na data wo mwijuru. hata baba aliye mbinguni. Haleluya. Amen. Yosefu rero Yusufu aza sasa guhabwa imigabane ibiri. akaenda kupewa maradufu. Dusome Ezekieli 47:13. Ezekieli 47:13. Ezekieli 47:13. Ezekieli 47:13. Ezekieli 47:13. Ezekieli 47:13. Turasoma mu izina rya Yesu. Amen. Uko niko mwami uhoraho agize, aturu nirwo rugabano muzogabanirwa igihugu, muzogabanira kw'igihugu, ngo kibere ishamvu imiryango y'Abisirayeli uko ari 12. Yosefu azotwara imigabane ibiri. Uyu muhungu Yosefu yaragize amahirwe menshi cyane. Huyu kijana Yusufu alipata bahati kubwa sana. Ibaze aronse ubukuru, Chiweze anapata ukuu. icya kabiri, Cha pili imiryango aronse imiryango ibiri, anapata familia mbili, abandi bose baronse umwe. wengine wote walipata Icya moja moja. gatatu, Cha tatu hageze ko ahabwa amatongo, ilipofika wakati wa kupewa we urithi, ahawe imigabane ibiri, yeye anapewa maradufu kubera yumviye se kwa sababu amemtiba aba baba, hafi y'umuvyeyi wiwe. akakuwa karibu ya mzazi wake. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Esi choma Imana ikaguha umutima wo guhuza n'umuvyeyi Cha wawe, kunipa Mungu akupatie nafsi ya kukuelewana na mzazi yaba wako, umuvyeyi w'imwemu, ikiwa mzazi wa yaba kiroho umuvyeyi w'umubiri, hata wa kimwili, cyangwa Imana yawe. ama Mungu wako. Hari amasezerano Imana izogirana nawe, Kuna ahadi Mungu atafanya na wewe, kandi izokugirira neza na ukiriho, atakutendea mema ungali kandi hai, izogirira neza na n'abazogukomokako. atatendea mema kizazi chako. Iyi Mana ni Imana ibona, Huyu Mungu ni Mungu kandi anayeona irazi ibyo ukora, na anajua yale unatenda, iraba hanini ingene ubikora, hatizami kisi unatenda, ariko iraba impamvu ubikoze. lakini anatizama sababu gani Kenshi unatenda na hayo. kenshi abantu baraba abahipokrite, Mara nyingi watu wanakuwa wahipokrite, baraba abajyajya, bagira ubujyajya. wanakuwa ni wanafiki. Ku maso arashobora gukora byiza, Kwa macho anaweza kutenda ariko mu mema, mutima akaba afise ikibi. lakini ndani ya moyo ana kibaya. Ariko girira neza uwo muvyeyi wawe. Lakini tendea mema huyo mzazi Na wako. natanguye mvuga ni Nilianza nikisema nimba umaze gusohokana madamu wawe, kama umeshamtoa out mke wako, ukajya gakoko, mnakula kuku, kubera kundi musi usojana mama wawe kwa nawe, nini ingine siku sitoe out mama yako canke papa wawe nawe, ama baba yako? kubera kutomugurira papa gakositimu, Kwa nini baba usimuuzie kasuti? kubera kutogurira mama gatenge. Kwa nini mama usimuuzie Uyo kikwembe? muvyeyi uri kurasuzugura, Huyo mzazi huku na harimo mzarau, umugisha utazi, ana baraka kubwa sana hari usijua. ijambo yovuga Kuna neno anaweza likagira kusema ico rikumariye, linakuwa na faida kwako, nubwo atorivuga. hata kama Imana asiposema. yo mwijuru izogira ikigukoreye, Mungu aliye mbinguni atakutendea kandi kitu, gikoreye na n'abazogukomokako. akitendea na kizazi chako. Haleluya. Amen. Hari umugisha uriko uratembera, Kuna baraka hiki inatembea, ukeneye uwuza kuwufata. unahitaji mtu atakayenyakua. Haleluya. Amen. Hari umuntu ashobora kuba atagira abavyeyi bose Kuna mtu unaweza kukutana na wazazi wote b'umubiri, wa mwili, ariko hari umuntu yakureze, lakini kuna mtu ambaye amekulea, ushobora gufata nk'umuvyeyi, unaweza mkamata kama mzazi wako, yagufashe nk'umwana wiwe, amekushika kama mwanaye, nawe umufata na nk'umuvyeyi. ukamkamata kama mzazi Bikorere wako. uwo nyene, Sasa yatendeye huyo, bikorere uwo nyene. yatendeye Hari huyo. umugisha uriko Kuna urakurondera, baraka hiki hari inakutafuta, imigabane ibiri iriko kuna irakurondera. maradufu hiki inakutafuta. Haleluya. Amen. Hari icyo Imana igiye gukora kuri wowe Kuna kile Mungu anakwenda kutenda no kwako, kubazogukomokako, hata na kizazi chako, bivanye n'ingene wihuje n'umuvyeyi kutokea wawe, na gisi umekuwa na uhusiano mzuri na wazazi yaba wako, w'imwemu, ikiwa kiroho yaba w'umubiri, ama wa kimwili, yaba data wo ama mwijuru. baba aliye mbinguni. Haleluya. Amen. Haleluya.
haleluya, Amen. haleluya. Amen. Ndazi ko bitariko birinjira cyane. Ninajua kwamba haviko vinaingia sana. Abantu benshi barafitanye udukonfli n'abavyeyi. Watu wengi wanatumatatizo na wazazi. Urafise utuntu uvuga ko yagukoshereje. Unatuvitu unawasema kwamba amekukosea. Ariko vyihoze. Lakini achilia mbali. Vyihoze kuko nawe uri umuvyeyi. Acha maana na wewe ni mzazi. Utaraba umuvyeyi nawe azoba umuvyeyi. Yule hajakuwa mzazi naye yuko anaenda kuwa mzazi. Kandi n'abana nawe. Na wewe watoto bazobona makosa yawe. Wataona makosa yako. Kuko ntabwo uri marayika. Maana wewe si malaika. Kandi no muvyeyi wawe. Na huyo mzazi wako. Ntabwo yari umumarayika. Si malaika. Yari umuntu. Alikuwa mwanadamu. Mugirire neza. Tendee mema. Hari impamvu Imana yazanye ijambo nk'iri. Kuna sababu Mungu ameleta neno hili. Kuko hari Imana igomba gukora mu muryango wawe. Maana kuna kitu Mungu anataka kutenda katika familia yako. Hari Imana igomba gukora kuri wowe. Kuna kitu Mungu anataka kutenda kwako. No kubazo gukomokako. Na kizazi chako chote. Kandi umugisha wawe. Tena baraka yako. Uraho nyine. Iko hapo hapo. Imigabane ibiri yawe. Maradufu yako. Iraho nyine. Iko hapo hapo. Haleluya. Amen. Ijambo rigira kabiri. Neno la pili. Hari abantu. Kuna watu. Abavyeyi babo babatuye kwibibi. Wazazi wao wamewakilia kwa mabaya. Baravyumva. Wakayasikia. Abandi navyo bumvi. Mengine hawakusikia. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Abo byoshobokera. Wale ambao vitawezekana. Nimba waravyumvise. Kama umeyasikia. Tunganya n'abavyeyi. Tengeneza na wazazi. Haleluya. Amen. Ariko ibyo tumvise. Lakini yale ambao kusikia. Ama uwazii. Tubisengere tubihagarike. Tuviombee tuvisimamishe. Narigeze kubashingira nahe. Niliwahi kuwashuhudia. Y'umukobwa yari yubatse urugo. Binti mmoja alikuwa alikuwa katika ndoa. Yamakubitwa n'umugabo misi yose. Alikuwa anapigwa na mume wake kila siku. Mugatondo umugabo agira aje ku kazi. Asubuhi mume kama anataka aenda kazini. Alikuwa anampiga. Kaje kumukubita. Na kimaliza kumpiga. Akicuza impamvu amukubise. Na anajutia kwa nini amempiga. Akamwambia ati mbabarira. Anamwambia nisamee. Sioni mambo nari nkukubise. Sioni sababu nimekupiga. Kumugoro avuye ku kazi. Magharibi akitoka kazini. Yasanga yiyandagaje akamukubita. Alikuwa anafanya kakitu kadogo anampiga. Ubwo buzima bubamo kenshi. Hayo maisha kayaishi. Abavyeyi baramugirira impuhwe. Wazazi wakamuhurumia. Imiryango iramugirira impuhwe. Familia zikamuhurumia. Mugabo atazi iyo vyaje biva. Lakini hawakujua mali vimetoka. Undi musa aza kuganira n'umukozi w'Imana. Siku nyingine akazungumza na mtumishi wa Mungu. Umukozi w'Imana aramubaza kahise ki. Mtumishi wa Mungu akamuuliza wakati ulipita wakati. Wakazungumza. Agera hamubwira ati bon ndibuka ko. Ikafikia mara akamwambia ninakumbuka kwamba. Igihe nakura ngira agakobwa k'imyaka 10. Wakati nilikuwa niko kabiti ka umri wa miaka 10. Papa yarakunda kubita mama. Baba alikuwa anapenda kupiga mama. Hama umunsi umwe. Siku moja. Ndumva imbuhe nk'umwana. Nikasikia huruma kama mtoto. Nikafata maguru ya papa alikuwa kubita mama. Nikakamata miguu ya baba alikuwa anapiga mama. Ati papa ndibuka ko yaciye ambwira ngo. Nakumbuka baba alinambia. Ngo nawe uri umwana w'umukobwa. Na wewe ni mwanamke. Na uzokwa mukubitwa nk'uku nyine. Na wewe utakuwa unapigwa hivi. Murumva iryo jambo. Nasikia hilo neno. Ni arakivyibuka. Baba yake kuwa nakumbuka. Pastor achamwambia ati genda utunganye na papa wawe. Mchungaji akamwambia nenda utengeneze na baba yako. Ati papa kuramo iryo jambo wavuze. Umwambie baba niondolee neno hilo libaya ulinambia. Mukobwa acagenda kwase. Binti akaenda kwa baba yake. Aramwiganira papa wiwe. Akamwambia baba yake. Papa ati yo ivyo narabivuze mwana. Baba akasema hiyo nimekuambia mwanangu. Ati yego arabivuze. Ni kweli umesema. Ati mwana wanje. Mtoto wangu. Umugabo naza asubire kugukubita. Mume wako asiongeze kukupiga. Kandi naza yigera gukubita. Na siwahi hata kukugusa kupiga. Na kukiri yako kama mzazi mtoto wangu. Wa mukobwa arabanuka mu gisagara. Ule binti akarudi mjini. Bugatonda arindira ko mugabo mukubita birabura. Asubuhi akasubiri kwamba mama atampiga kakosa. Umugoro barindira ko mukubita birabura. Magharibi akasubiri akakosa. Aramuyandagaza ko rabe ko mukubita biranga. Akajaribu kumkosea kosa lakini aramuyandagaza ko biranga. Lakini akakosea lakini vikakataa. Sagati bwawe ni muvyeyi n'ikindi kintu. Akasema kabisa mzazi ni kila kitu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Uyu mwanya tugira dusenga. Uyu muda tunataka tuombe. Nimegundua uzuri wa Yesu, nimegundua utamu wake. Uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala musabe icyo mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango. Ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe.
woba urusha, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Afitiye Yesu mukinga zatiwe ariba ibyiza gusa endaje nazumutima. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza kuri telefone yawe? Ja kuri YouTube wandike Pasteur Jackson Nkeshimana urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntiwibagire kugira subscribe canke sabone. Wibuke kubusangiza n'abandi.